Odmah na početku idemo do Kotora, a povod su aktivnosti inicijative mladih sa invaliditetom Boke. Ta organizacija je odnedavno licencirana za pružaoca usluge personalne asistencije. U pitanju je usluga podrške osobama sa invaliditetom koja im omogućava da žive samostalno, da budu uključeni u zajednicu, da žive ispunjen život u porodici, na poslu i društvu sa svim pravima i obavezama. Putem Skype-a nam se javlja izvršna direktorica te organizacije Miroslava Mima Ivanović. Dobar dan i hvala vam što izdvajate vrijeme za naš program. Dobar dan i vama i hvala vam što pratite medijski naše aktivnosti. Eto, svima kojima nije jasno da odmah objasnimo kakva je to licenca, šta su vaše nadležnosti i obaveze. Licencu izdaje ministarstvo nadležno za socijalno staranje, sada je to ministarstvo socijalnog staranja, briga o porodici i demografije, a ta licenca daje IMI Boke nadležnost, da tako kažem, i ovlašćenje da organizuje, koordiniše i prati i evaluira sprovođenje ove usluge. Dakle, personalna asistencija mora da se pruža preko licenciranih pružalaca usluga da bi bila finansirana iz državnog budžeta. Dakle, osoba s invaliditetom u Crnoj Gori ne može za sada neposredno da zaključi angažman sa personalnim asistentom i da za to direktno dobije novac od države, već država svoje sredstva uplaćuje licenciranom pružaocu usluga koji sa personalnim asistentom zaključuje bilo ugovor o djelu, bilo ugovor o radu za neposredno pružanje usluge personalne asistencije osobi s invaliditetom. Ovom licencom mi smo licencirani za pružanje ove usluge na teritoriji cijele Crne Gore, dakle kako u Kotoru, tako i u glavnom gradu. Ko može biti pružaoc ove usluge? Koliko ih ima u Kotoru? I kako je bilo interesovanje? Ko zapravo može da bude pružaoc ove usluge? Dakle, neposredni, da tako kažem, pružalac usluge, to je sam personalni asistent ili asistentkinja, može da bude osoba koja ima srednju školu. S obzirom na karakter ove usluge, prije svega osobe s invaliditetom treba da izaberu svog personalnog asistenta. Tako da se ugovor zaključuje bilo sa osobom koju osoba s invaliditetom već ima na neki način angažovanu ili sa osobom koju sama osoba s invaliditetom izabere kroz konkurs. Ono što je važno istaći je da personalni asistent ne može da bude krvni srodnik osobi s invaliditetom, dakle ne može da bude član uže porodice, ali može da bude naravno neki dani, da tako kažem, rođak i kao što sam i rekla, neka osoba s kojom osoba s invaliditetom prije svega osjeća da može da uspostavi kvalitetan poslovni odnos jer se usluga plaća. Mi smo i u sam proces licenciranja još u decembru 2023. godine ušli upravo zbog toga što je postojalo interesovanje osoba s invaliditetom, a one nisu mogle u praksi da ostvare ovo pravo, čak i one kojima je bilo ovo pravo priznato od strane centara za socijalni rad, zbog toga što nije postojalo licenciranih pružalaca usluga koji su imali kapacitete da samu uslugu u praksi organizuju, koordinišu i prate njeno pružanje. I zbog toga smo se licencirali. U Kotoru trenutno imamo jednog korisnika, još dvoje koje treba da primimo, a u Podgorici smo završili proces procjene stepena podrške za 4 korisnika i neposredno pružanje usluge njima treba da započne ovih dana. Za jednu korisnicu je već započelo u januaru. Šta je sve uloga personalnog asistenta? Koliko traje njegovo radno vrijeme? Šta su sve njegove obaveze? Kako teče komunikacija sa osobom koja jeste korisnik ove usluge? Da li su uvijek dostupni ili je to sve stvar dogovora? S obzirom naravno na samu svrhu, usluga treba da naravno odgovori na potrebe osobe s invaliditetom za pomoću
druge osobe. Tako da radno vrijeme i njegov raspored zavisi naravno od potreba svake osobe s invaliditetom, ali ono što je zajedničko za sve i što je propisano podzakonskim aktima Zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti je to da radno vrijeme personalnog asistenta ne može biti kraće od 20 sati sedmično, dakle pola radnog vremena, niti duže od 40, dakle od punog radnog vremena kod jednog korisnika. Dakle, jedan personalni asistent može eventualno, ukoliko to dozvoljavaju potrebe korisnika, može eventualno da tako kažem, radi na dopunskom radu ili da se dodatno angažuje kod druge osobe s invaliditetom, ali to je pretežno odnos 1:1, jedan personalni asistent kod jednog korisnika. Kao što sam rekla, s obzirom da su aktivnosti svake osobe s invaliditetom različite i same potrebe za pomoću druge osobe su različite od osobe s invaliditetom do osobe s invaliditetom, raspored radnog vremena zavisi od toga kod koje osobe s invaliditetom personalni asistent vrši angažman, to je pruža svoje usluge, a to se utvrđuje u procesu procjene, dakle kada Centar socijalni rad se nama obrati da ima korisnika kome je priznato pravo na uslugu personalne asistencije, onda naša stručna radnica vrši procjenu potreba osobe s invaliditetom i onda se na osnovu toga vidi koliko sati personalne asistencije toj osobi potrebno, dakle koliko je to radno vrijeme, kakav je njegov raspored, za koje aktivnosti i na osnovu toga ukoliko osoba s invaliditetom nema neku konkretnu uslugu da predloži za angažman u ulozi personalnog asistenta, na osnovu toga se dakle, da tako kažem, raspisuje oglas i traži se odgovarajući personalni asistent. To je o tim radnim zadacima i rasporedu radnog vremena se konkretno razgovara u procesu selekcije kandidata u intervjuima koje pretežno vode osobe s invaliditetom, jer one treba da u stvari upravljaju tom uslugom i one treba da je procjenjuju da li su oni zadovoljni tom uslugom ili nisu. Kazali ste u Kotoru da je jedan korisnik ove usluge. Da li možda znate kakvo je njegovo iskustvo, koliko je zadovoljan svojim personalnim asistentom i da li ima interesovanja još? Interesovanja od strane osoba s invaliditetom itekako ima. Obično su to osobe koje već imaju nekoga ko im pomaže i koga plaćaju iz svojih sopstvenih prihoda ili su već, da tako kažemo, naprijed nekoga s nekim dogovorili angažman. Međutim, ima i onih osoba koje treba da traži odgovarajuću osobu. Što se tiče angažmana za ulozi personalnog asistenta, postoji interesovanje i ovim putem također pozivam sve koji su zainteresovani da nam pošalju svoju kratku biografiju ili CV na mail podrska@ludoaimiboke.me. Tako da, naravno, kandidati koji nam se prijave, a ne uspostave recimo saradnju sa jednim korisnikom, a izraze želju za to, bit će kontaktirani u slučaju kada drugoj osobi s invaliditetom bude potrebno pronaći personalnog asistenta. Dakle, mogu kandidati da ne ostvare saradnju sa jednim korisnikom, ali opet da se dostupnost kandidata i radno vrijeme i zadaci njemu nekako više odgovaraju kod druge osobe s invaliditetom, tako da pozivamo sve zainteresovane da se prijave za eventualni angažman u ulozi personalnog asistenta, a također i osobe s invaliditetom koje su zainteresovane za korištenje ove usluge na isti mail mogu poslati rješenje o priznanju prava za njegovu pomoć ili na ličnu invalidninu, dokaz da su radno angažovane ili su u procesu visokog obrazovanja ili pohađaju neki kurs i naravno medicinsku dokumentaciju, onda ćemo mi im pružiti besplatnu pravnu pomoć su zahtjev za ostvarivanje ovog prava kod Centra socijalni rad.